toga stigli smo u Šuaju, odradili smo već dobar blok treninga i priprema. Treninzi u Argentini su stvarno odlični. Većinom treniramo zajedno, ali se neke treninge odvajamo. Stvarno je ovdje puno ekipa, svi su prijateljski, tako da super je da možemo odrađivati treninge i s ostalim ekipama. Tu sam na treningu i s drugim nacijama. Često treniram na primjer sa Šveđankama, pa sam malo sa Austrijankama bila i tako. Uglavnom, dosta ekipa ima pa se uvijek miješamo. Pa tu u Argentini su skoro svi velospalomaši, bih rekao. Osim treninga, tako idem u teretanu popodne, kavica, večera. Stvarno u gradu je super, svi smo nekako tamo, svi smo zajedno, dosta prijatelja, dosta ekipe, tako da je stvarno ugodno druženje. Evo, ljeto je završilo za nas, kondicijske pripreme su prošle jako dobro. Sad smo, počeli smo sa sve koji svake godine. Uvjeti su jako dobri, puno bolji nego prošle godine, ima dosta više snijega. Hvatamo jako rane treninge, budimo se prije 5, tako da stižemo stvarno na vrhunskim uvjetima trenirati. Ja sam jako zadovoljan, evo već sad ide dosta dobro, tu ćemo biti još 10 dana sigurno, vraćamo se još jednom kasnije, tako da mislim da će ovo biti jako dobro. Evo, nakon ljeta vratili smo se na prvo skijanje, odradili smo dobro ljeto, nešto odmora i dosta kondicije, fizički smo sigurno spremni. Lijepo se je vratiti na snijeg, naročito kad su kod nas ovakve vrućine, lijepo malo se ohladiti i lagano se početi vraćati u skijanje, u natjecateljski ritam i spremati se za sezonu koja će doći koju uvijek jako.